Uyoncengo Unyoko has broken the record for the song with the most consecutive days, receiving over 100K daily streams on SA Spotify, which is 62 days. It surpasses Bengcela, which was sitting on 61 days. uMafikizolo uthi ingoma yakhe isiphule irekhodi elisha endimeni yomculo, nathi kaMaskandi, endimeni yomculo ukuthi yena kube enye ingoma ephule irekhodi lika 100K wama-streams, 100,000 usuku nosuku, iwenza nje for 62 days kulandelana. Uyayibona loo nto leyo. Uma kuthiwa kuyabhekakala ukuthi obani abanye kade bekwenzile lokhu before, ingoma enjengokuthi Bengicela ibina 61 days, Biri Marung ibina 50 days, Uvalo 40 days, Imithandazo 37 days, Uzizwa Kanjani 35 days, Isaka 6am 34 days, Magumba 32 days. Wase ehlala lapha phezulu ke uMafikizolo uyonconyoko ke ngengoma yakhe edla eshisa ikhotha kulamalanga intsha ke irekhodi elishashayo ukuthi kube na 62 days okumlando lo umasukuphakamisele sukhiphele isiqhoko siphamise ke izandla phezulu salisele ke lensizwa ke sencane kangaka ephuma ngaphansi kwegenre kaMaskandi. Imlando ke abantu ke okumele beyazi ingafihlwa ngenxa yokuthi mhlambe siphusha lokho sikuphusha iqiniso kumele sihlale obala. Ingoma kaMaskandi eke yakwenza ukuthi ihlale isikhathi lapha ngama-streams kanje, ezinye ingoma njengoGucci no Paris, kodwa ke siyajabula ukuthi sibone ingoma ithatha isikhathi eside kangaka, which is more than 2 months manje, 62 days, 2 months la ephelele, ilokhu nje ibhakaza nje ama-record. Bafowethu siyambongela umfoka kaMafikizolo, engathi lo nyaka uzomphatha kahle kakhulu impela. Lo udlulile unyaka umphethe kahle, kodwa lo engathi wenza ke extra. Nalapha ku-Spotify iy'nombolo ziyamvumela, ingoma yakhe siyawuhlanganisa vele u-10 million ama-streams lapha nje ngconyoko, ama-monthly listeners mahle kakhulu, asahleli 1.7 million ama-monthly listeners. Abantu basahleli abashintshi, yagcina la emavikini athize imile ku-1.7 namayo sesekhona. Shuthi abantu ke bahleli-ke bayabhilivela kule nsizwa uMafikizolo ungaphansi kwaMaskandi. Bafethu asazi ukuthi uMafikizolo kube bengoqhawela mhlambeni lokho esikukhulumayo abantu bebezokushaya ngey'thende yini, bembambathe yini ukuthi akungahalisele or kubongiswe kakhulu, ngoba noma simbongisela ngiyakhala mina ukuthi abanye abantu abaculi mabenza izinto ukubongela ngendlela okuyiyona akuzi kahle, ngoba kumele kwenziwe oqhawela kuphela. Iyo nje into ebuhlungu ngalo mculo wakithi wesintu kwaMaskandi, ilokho kuphela nje okubuhlungu. Uma singaphuma lapho-ke mhlawumbe kuningi esingakufunda nesingakugeyina, ngoba ngendlela okwenzeka ngayo-ke akuhambi kahle. Ebese laphana ku-YouTube uMafikizolo umemezela ingoma yokuthi isidlule ku-15 million wama-views, nangampela kunjalo, 15,292,660 wey'nombolo lapho and counting, iyaqhubeka isaya phambili, ayimile. Asazi ukuthi kushaya uDisemba 31 le ngoma iyobe isinama-views angakanani ku-YouTube, asazi lapho ku-Spotify iyobe isinama-streams angakanani, asazi ukuthi ama-100K daily streams izowashaya esemangakanani, akuma-record asazi bafethu, sisazobona. Kodwa-ke bekuyilokho umuntu azokubika nazokuripota-ke ukuthi yena egameni likaMafikizolo usolokhu eqhubeka enze kahle njalo, simbongele simhalisele, ingoma yakhe isatrenda noma yikuphi imicimbi yonke phamba khona, noma engekho lapho kubhekwa khona okunamaphathi amathaveni, kuphi emaklabhini siyabona, iy'nhlelo uyabona nje, stadium, emaresi lapho kusemahholweni kunama-function khona, emshadweni, ingoma yakhe yenza kahle kakhulu. So noma yikuphi lapho hamba khona mayithola ingoma kaMafikizolo angeke lokhu sikubalekela, angeke futhi lokhu sikubambathe, kumele sikuveze ukuthi le nsizwa yenza kahle kakhulu. Bekuyilokho nje ngikhathazeka ukuthi ngibonge ithuba sisodebana ngokuzayo.